Nā, kei te mahi tahi a Vodafone me te taurawhiri I te reo Māori. Kua Waitohu Kirimana rāua e whakakotahia e rāua I wā rāua rauemi me o rāua kaha ki te whakarauora I te reo Māori. Anei rā a Eruera Rerekura. Ko Vodafone tētai o ngā paki I nui rawa o te ao I roto I te rāngai mati iko. O tira e tau oko atu ana tēnei kamupene o piritana nui ki ngā whenua kotai rau rima te kau. I nāene kua rongo ia I te karanga o te reo Māori. Aha kua eti, aha kua nui, kua kimai rātau, e herana rātau ki te whakatairanga I te reo, ki te whakamahi I te reo I roto I a rātau, ki te whakamahi I te reo hei whakatairangi I a rātau mahi. Nā reira e mihi ana ki a rātau, mō rātau I whakaro nui mai ai ki te reo. Eita Vodafone e tohu tēnei o tō rātau ngākau nui ki te reo Māori. It's all about looking to expand te reo, not only in Vodafone, in our community, but in the wider business community. It's something that we've been working with them on for some time now, and we're delighted to be at the beginning of this partnership. We've had a long relationship with Te Taurawhiri from a sponsorship perspective, so it's really just about developing and strengthening that relationship through what we've done today in signing Te Whakaaetanga, the Mahitahi Agreement for a real strong partnership. Hei tā apa nui, ka whai e te atu pāki o te ao I tēnei tauira. Te wapata ia, ke haru mai e tahi anō. Ki te noho mai me mātou ki te whiriwhiri āhuatanga, e puta he hua nui ake ki te reo Māori. Kia kite ai a tātou tamariki, aha ko Māori mai, Pākehā mai, Niho mai, he hua kei roto I te kōrero Māori. Nō reira, ko te pātaia, ai rānei, ka rangona e tātou e te I kupu Māori e wakamai ana I roto I ngā pānui whakatairanga a Vodafone. You know, as far as some ads on TV, I hadn't thought of that, but that sounds like a really good idea. Why not? Nā te mea he uara tō te reo. Iriwere Rerekura, Te Karere.